Bešuntše ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka studio 10 Auckland Park, Johannesburg, gomme dihlogo tša tšona ke tše. I did not say I am not. I never said so. We can play back the tape. We can play back the recording. Then I was mistaken. So that is, I can actually, to be rough, I can say you are lying. Maikutlo bja ile godimo nakong ya ge moemedi wa semolao wa Suleiman Karim, Advocate Rafiki Bana, a bego a re Madlanga o ile a hlolela pele kgopelo ya go šitišwa ditheeletšo. The Electoral Commission hereby announces a voter registration weekend on 20 and 21st June 2026. Komishene e Kemego ya Dikgetho IEC e kana go godiša palo ya yona ya bakgethi ge e thoma boingwadišo bja dikgetho ka la 2021 kgweding ya June lenyaga. I captained UJ to 4 championships of USA, and right now I've got 2 championships as a coach for USA. Ka Afrika Borwa basadi dipapading ba ketekwa ka go kgata tema dipapading tšeo di tumilego kudu gore di ralokwa ke banna. Bešung Thobela, nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Kgaetšedi Mpho Teme. Tša mathomo ke tša gore maikutlo bja ile godimo nakong ya ge moahlodi yo a rotšego marapo Justice Mbuizeni Madlanga le moemedi wa semolao wa Suleiman Karim, Advocate Rafiki Bana, ba bego ba fošana ka noga e phela mabapi le ditšhišinyo tša Karim tša gore Madlanga o ile a hlolela pele kgopelo ya go šutišwa ditheeletšo. Baemedi ba semolao ba Karim ba lekile go dira kgopelo ya go šutišwa ga ditheeletšo morago ga go fiwa dingwalwa tša tlaleletšo ka iri ya botshelela mesong pele ga ge Karim a ka thoma ka bohlatsi bja gagwe. Le ge go bile le boipiletšo le dikgohlano magareng ga komišene le baemedi ba semolao ba Karim, ditheeletšo di ile ya tšwela pele. Ge ngangego magareng ga boramolao ba Suleiman Karim le komishene ya Madlanga e bonala e fela ile ya tsošwa gape morago ga go ramolao wa Karim a kgwathe taba ya kgethollo mabapi le dingwalwa tša tlaleletšo tšeo ba di hweditšego iring ya botshelela mesong pele ga go tšwela pele ga bohlatse bja Karim. Baemedi ba Karim ba ile ba nyaka gore ditheeletšo di šutišwe e ipša polelo ka Advocate Bana SC ya gore moahlodi yo a rotšego mošomo Justice Mbuizeni Madlanga o a hlolela pele yeo a ilego a igogela morago e tsošitše lerole magareng ga bona. Engaging counsel has nothing to do with matters being prejudged, and you know that. I take very strong exception to that attitude. I don't think... In fact, I find it unprofessional for you to say that I have prejudged issues. I don't think that you should take exception. And what I do. Can I respond, Chair? What you put to me was that you weren't going to allow an opportunity for the postponement application. I did not. I did not say I am not. I never said so. We can play back the tape. We can play back the recording. Then I was mistaken. So that is... I can actually, to be rough, I can say you are lying. Go sa šetšwe dingangišano tšeo ka go išana morago le pele, Karim ga se a kgona go efoga nako ya gagwe ya go hlabiwa ka dipotšišo fa o moetapele wa bohlatse Advocate Matthew Chaskalson a tšwetšego pele go leka go lekola kamano magareng ga Morgan Maumela le Karim. Ke makga mmalwa moo Matlala a lebišago mašeleng go Maumela ka Karim le gore Matlala a romele bohlatse bjo bja go ikgokaganya le Karim go Maumela. Is essentially copying that conversation as it develops to Mr. Maumela. I see that, yes. And you have no idea why he would be doing I have no idea. It's the first time I'm seeing this. I don't know why I would take my chats and pass them over to Mr. Maumela. I see. Go le bjalo tšhomišo ya mašeleng yeo Karim a bego a nyaka go beelwa nako go tla go yarabela e filwe šedi moo go bonagetšego gore Karim ga se a lemoša ka botlalo tshepedišo yeo ya mašeleng yeo e utollotšego go disetatementeng tša panka gomme seo se hlotše ngongorego mabapi le bohlatse bja Karim bja gore mašeleng ao a filego Cat Matlala bakeng sa kontraka ya Medicare e be e le kadimo fela. What it looks like to me, it looks much more like you were an investing partner in this contract, and that you were an investing partner together with Mr. Maumela. Karim o tla boela pele ga komishene kgweding ya Moranang. Ditheeletšo di tšwela pele ka bohlatse bja molaodi wa lefapha la bosenyi bjo bo rulagantšwego lekaleng la sephodisa Major General Richard Shibiri ka Laboraro.
Go yona taba yeo le hono go putšo ya rene ya letšatši re rile Suleiman Karim o hlole a tšweletše pele ga komišene ya Matlanga le hono go mera a botšiša gore na o ka reng ka bohlatse jo a šetšego a bofile go komišene go fihla ga bjale maikutlo ke ao ka mokgwa wa WhatsApp. Bohlatse jwa monno o e ga bo kwalela ga teng o e tomamala monno nnete ko gore o na le lenyatso lebile o na le merego a nyaditše palamente ya rena jalo swantse gore monno o ka nnete ka gore nyaditše commissioner la palamente o swantse gore nešwa go le go nna kare o Sullivan ga ke dumelane le ene ga a tshepagale ebile o bontsha a tletse lenyatso ke nagana o batla go senyeletsa mokomishenara re Mkhwanazi ga go sepe se ke se dumelang mo sa se buang a gona nnete harapuo tsa gage o itumamana wa itse keng ke puleng o di rahela pele le marago so ke gone ba re sešwa sa ragaraga empa o nyaditse commission o tella haholo ebile o nyaditse le Afrika Borwa. Re lebogile maikutlo a lena ebile ke maikutlo a lena ga manafelo le lekgotla gašo re gatela pele. Lieutenant General Hilda Sinthumule yo a hlolego a tšweletše pele ga komiti ya nakwana ya palamente o tsebja bjalo ka lephodisa leo le dirilego karo ya go bopa leiswa bokamorago bja gagwe yeo tsebjago bjalo ka BBL mo go ya le ka ditatofatšo karo yeo e lefetšego ke Cat Matlala. Sinthumulo o re ga ana bothata le go dumela gore o dirile BBL e fela o tshwenywa ke mabarabara a wa dirilego ke mošomi mmogo ka yena yo a fegilego e le go Lieutenant General Shadrack Sibiya a gore BBL yeo e be lefetšwe ke Matlala e le go seo a se boletšego ka tlase ga keno pele ga komišene ya Matlanga o re bohlatse bja Sibiya bo gobušitše serithi sa gagwe. People have been dying to see this BBL. They were expecting Tebogo Tobejane, Faith Nketsi. And I must say, Chair, I've actually had more guys approaching me now over the phone to say, can we go out? So I think everybody wants to test drive. I wouldn't mind standing. I wouldn't. It has become a national asset, so it must be seen before I respond to the question. I'm not sure if you see it, if it's there, but I don't see it. So for me, operationally, I think, for lack of a better word, I think he overreached. The intentions might have been good, but I think the process was flawed. Komišene eo e ikemego ya dikgetho IEC e kana go godiša palo ya yona ya bakgethi ge e thoma boingwadišo bja dikgetho ka la 2021 kgweding ya June le nyaga. Komišene e be boledišana le babegaditaba ka ga boitukišetšo bja dikgetho le mananeo a mangwe a komišene. IEC e letetše gore tona ya pušo tirišano le merero ya magoši Velengosini Hlabisa a tsebagatše letšatši kgwedi la dikgetho go se go ikae. The Electoral Commission hereby announces a voter registration weekend on 20 and 21st June 2026. We have o dirilego ke ba commission e ikemego ya dikgetho ba boingwadišo ba bakgethi gore tla direga kgwedi tše tharo tšo di tlago. Commission e kaonafaditše tshepedišo ya yona ka go tsebiša tšhomišo e ntshwa technology ga go tla taolong ya yona ya didirišwa tša go kgetha. We are absolutely committed to a incident-free registration process. And furthermore, we are absolutely committed to a smooth and efficient operation of voting stations when the election date is eventually proclaimed. Commission e gateletše gore tsebišo ya letšatši la dikgetho e tla ba kgausonyana bjale ka go tulutše ke tona ya pušo tirišano ya merero ya setšo Velengosini Hlabisa Pijana. Go letetšwe ka bophara gore dikgetho tša pušo selegae di tla swara magareng a kgwedi ya Nofemere le nyaga go fihla ka Janawari ngwaga o tlago. This election has to happen between November and the end of January. Now, that period is not an optimal period to have an election because of some of the reasons that you have articulated yourselves. Firstly, the holiday season in December, the exams in November. Mekgatlo go fete magolo mahlano e ngwadišitše le komišene o ikemego ya dikgetho IEC gomme bonkgetheng ba go feta dikete tše lekgolo ba letetše go tla go iphenkgišana ba lekgotla la dikgetho ba tlhobetšwa ke palo e. Until there's congruence
Maphodisa a golegile bagonlela ba bahlano ka Polokwane le Moletši ka provinseng ya Limpopo malebana le dipolao ka nepo ya go hetša ditefo tša di-insurance le bofora bjo bo amanywago le lephodisa la peleng Rachel Kutumela. Go golegwa ga bona go tliša palo ya bao ba golegilego malebana le dipolao ka nepo ya go hetša ditefelo tša di-insurance go batho ba lesome. Seo ke ka morago ga gore mogonelwa yo mongwe a golegwe maabane. Kutumela, morodi wa gagwe, sesiagwe le kgaetšedi ya gagwe ba golegilwe magareng ga ngwaga wa 2024 le 2025. Maphodisa a golegile tlhogo ya sekolo, barwarre ba babedi le motswala wa bona, gape le ngaka ya setšo ka Moletši. Morago ga dinyakišo tša malebana le boradia bja mašeleng a di-insurance. Molatofatšo wa botshela o swere letšatšing la mošupologo. Ba latofatšwa ka go loga leano la go tšea di-insurance tša maphelo le poloko ka batho bao ba sa gonenego selo morago ba ba bolaya go hwetša mašeleng ao. We do believe that this was quite a large syndicate that was working in cahoots to murder people, to benefit from insurance payouts like your life and your funeral policies and so on. Bagonenelwa ba tla tsonya molatong o tee le balatofatšwa ka bona e le go lephodisa la peleng Rachel Kutumela, sesi wa gagwe Flora Shokane, buti wa gagwe Johannes Shokane le morodi wa gagwe Anna Shokane. Molato wa Kutumela le morodi wa gagwe ga išita le sesi yagwe o tla sekwa ka kgorongkgolo ya tsheko ya Polokwane ka kgwedi ya October le nyaga. Ge e le molato wa buti yagwe Johannes Shokane o šutišeditše go ya go la 25 kgweding ye ka kgorontsheko ya Mastrata wa Polokwane. Balatofatšwa ka go holega ka dimilione tše 10 tša diranta tša mašeleng a di-insurance tša polao ya batho ba lesome. We do believe that each of them have benefited from more than 10 million rand, where 10 bodies, for now we can only count 10 bodies, but we do believe that we've saved more lives. We do know that they had insured more people. Mathe ore mogononelo wa mafelelo malebana le molatuo le yena o tla golegwa mo nakong yeo sa fetšego pelo. I think this should send a stern warning out there for those that really prey on vulnerable people and are involved in this insurance murder payouts. Bagononelo ba tla tšwela pele ga kgorotsheko ya Mastrata wa Polokwane ka la boraro go ba tla go lebana le ditatofatšo tše mmalwa go akaretša melato ye 10 ya polao. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Polokwane. Re sa le amogela ntlo ya baetapele ba setšo ka Free State e retile mohlami wa Congress of the People Mosiuwa Lekota ka go hlama ntlo yeo ka ngwaga wa 1997 nakong ya ge e sa le tonakgolo ya province yeo. Ntlo ya bogoši bja bakwena ba Mopedi le Barolong bo Seleka bo hlwele bo etetše legae la Lekota. Legae la Lekota ge e sa le letletše ka leemaema le batho go tšwa kgole le kgausu le mekgatlo yeo e fapanego e le ge ba fana ka tlhompho ya mafelelo ge e sa le go tsebišwa ka lehu la gagwe. Melaetsa ya matshediso e ntse e kena lelapeng la ha Lekota, mme ba bang ba tlisitseng ho bontsha tshehetso lelapeng lena ke matlo a marena provinseng ya Free State. Ba tlotlile Lekota ka ho thea lekgotla la ntlo ya marena nakong eo e ntseng e le tonakgolo. Ba re sena se ba neile monyetla wa hore lentswe la bona le ananelwe. Ntate Mosiuwa ha ne le mo premium o laetsa hlophiso ya hore ho be le ntho tweng ke House of Traditional Leaders in the Free State hore marena a be le platform, an official platform mo ba beang ditaba tsa bona teng tsa setšhaba sa bona. Ntlo ya borena ya Barolong bo Seleka e babaditse Lekota ka go rotloetsa basadi hore le bona ba be le seabo boetapeleng. Go simolla ntlo ya dikgosi re tla tlhaloganya hore mo teng ga demokrasi ha se mmereko o botlhofu o dirile tiro yo ka matsatsheleko a sa lebale le boemo jwa bomme mo teng ga setheo seno sa bogosi. Re bona jaaka kgosigadi Moroka wa Barolong le Mofumadi Mopedi wa Bakwena. Batshwaruwa ba mehleng tlasa mmuso wa kgatello le bona ba bontshitse tlhompho ya bona ho Lekota. Ba re Lekota o ne a ena le tjhebelo pele. Ba re ke e mong wa ba ileng ba fetola maemo tjhankaneng ya Robben Island ka ho lwantshana le kgatello le tshwaro e mpe ya mmuso wa bahanyapetsi. Ha ka ba le nako ya hore e be ntate a dutseng ka lapeng, agenda e kgolo ya setšhaba e netsa a sie mme le bana
for a very, very, very long time. Matosa o re nakong eo ba neng ba sa bone ka leihlo le le leng yena mmoho le Lekota le Ace Magashule ba ile ba tlamea hore ba tloswe ba iswe parlamenteng. O re fela la le jwalo Lekota o ile a tswela pele ho sebetsa ka thata mo a ileng a etella pele lekgotla la naha la diprovinse parlamenteng. Makgala Masiteng, Lefapheng la ditaba ho SABC, Bloemfontein. Moepo wa Ekapa o phutse sekaku ka ga tiragalo ya 17 February ya go kgerega ga leraga mo boramoepo ba bahlano ba gagetšego gona. Molaodi wa moepo o Howard Marston o boditše komiti ya palamente mererong ya diminerale le energy gore go kgerega ga leraga leo go ile go agakala mo dilori tšeo ba di hweditšego ka maleng a lefase di bego di rathagane. Obviously, to determine what was the root cause and the basic causes of this particular accident, and what remedial measures that we can put in place to prevent the recurrence of the accident. So accountability, yes, it will happen. If we find that there is somebody who is responsible, even the mine owners will have to account. That person in Stilfontein who's an owner is back now and he must rehabilitate that mine. And he has agreed to do that. So even here, there will be consequences if we find that there has been negligence and people died because of somebody not handling the mining principles and policies very well. Kimollo ya mafula le go agwa leiswa ga mananeo go parara ebile tše dingwe tšeo di beilwego pele ge go abja ditekanyetšo ka Limpopo go beetšwe ka thoko mašeleng a go balago dibilione tše senyane go dibilione tše 95 go kimollo ya masetlapelo le diprojeke tše mananeo go parara mo lekgotlapetiši wa matlotlo ka Limpopo Gabo Mahwai o fane ka polelo ya ditekanyetšo tša ngwaga wa ditšhelete wa 2026 le 2027 ka lekgotlatheramolao la province ya Limpopo ka Leboakgomo. Ditekanyetšo tša province ga bjale di go diranta tše dibilione tše 95 re lebel go ba ke re go dibilione tše 95. Palokgotle ya tekanyetsokabo e abetsweng province ya Limpopo e okeditswe go nna diranta di le dibilione di le 95. Mokhuduthamaga wa lefapha la matlotlo Gabo Mahwai o rebotse tekanyetsokabo ya ngwaga wa ditšhelete wa 2026-2027 kwa kgotlapeo molao kwa Leboakgomo. For the 2026-27 financial year, our provincial receipts, this is the total, Honorable Premier, amount to 95 billion. You recall that when I was giving the adjustment for last year, I was just talking about 90 billion. Dimilione di ka nang 50 di beetswe thoko go thusa mafelo a amilweng ke merolela ga jana puso selegae e beile matlole a emeng go dimilione di le 800. The National Disaster Management Center, acting through the National Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs, has approved 53 million as the provincial disaster response grant. The allocations are specifically earmarked for critical services. Makoko Khanetso a re matlole a merolela a tshwanetse go dirisiwa ka tshwanelo. Masheleng a ba beileng e le gore di bridge di collapse tse ditsela di senyegile jale ne ba save eng mola e le gore ditsela di senyegile ba save eng e le gore bana ba na meshomo ka monta ka mo ene ba save eng tšhelete ya ne ba e savileng ba itšea ba iša go ditlamorago tša masetlapelo a di agetšego masetlapelo a o ke a le botša ke tšhelete ya corruption. Currently they are sitting around the 40% mark on their conditional grant, and now receiving very close to R1 billion, and including the disaster management funds, which they will manage going forward, does create a possibility that we will return some of those funds towards the end of the year. Kabagare economy selegae e tswelela pele go itemogela kgolo e e bonya ke Katlego wa dikgang tsa SABC Leboakgomo.
Re sa le amogela Cape Town e itemogela lephotho la moya wa go fisha mo di temperature ga bjale di lego go 40. Pakakanyo ya boso ka Afrika Borwa ba re di temperature tše ge sa le di bona la mafelelo ka ngwaga wa 2017. Dikarolo tše malwa tša province ya Western Cape di itemogela lephotho la moya wa go fisha mo go letetšego gore boemo bja boso bo fihle mafelelong ka Labohlano. Pakakanyo ya maemo a boso ba ntšhitše temošo ya lephotho la moya wa go fisha. SARS e re go na le kgatelelo ya godimo ya moya o fišago go tšwa lewatleng e le go seo se hlolago phišo yeo e tseneletšego. Ka Afrika Borwa basadi dipapading ba ketekwa ka go tsenela dipapadi tšeo di tumilego kudu gore di ralokwa ke banna. Go tloga go banyana ge ba fihlelela magomo a magaolagang a dinkgwete tša COSAFA go ya go sehlopha sa di-Proteas sa basadi ka go dira history ka go fihlelela magaolagang phadišanong ya lefase ya ICC le gela mathomo ngwagola. Bontši bja dinaletšana tša basadi ba ntšhitše ka ga tšhwene go sa kgathale maemo a bona mo ba fitilego dihlotlo tše malwa le go fihlelela magomo a godimo le ka tlase ga maemo a thata. Basadi ba etšang Thabeleng Dunga Modiko yo e le go mokapotene wa maloba wa banyana le mosekaseki wa dipapadi mo ga bjale le go mohlahli ka University ya Johannesburg ke mohlala o mokaone go hlatsela seo. Modiko ke mohlala o mobotse go baswa ba basetsana bao ba ralokago kgwele ya maoto. O bile mokapotene wa banyana ngwageng wa 2010 nakong ya ge sehlopha se thopa metal wa bronze phadišanong ya AFCON. Ka morago a ba mohlahli wa sehlopha sa ba ka tlase a mengwaga e 17 fao a bego a thušana le mohlahli wa banyana Desiree Ellis sehlopheng sa basetsana University ya Johannesburg. Go sa šetše tšeo a di fitlheletšego o re tekatekano ya bong e sa le tlhoba boroko dipapading tša ka Afrika Borwa. Well, I think South Africa is trying. It's better than what I experienced as a player. I think these players now, they are far better in terms of what they've been receiving. South Africa has indeed been giving to them, and in time I hope that they will also grow to give to others as they go on. Ngwageng wa 2024 Modiko o tlhokotšwe bjala ka mohlahli o mokaone wa sehla wa Hollywood Bets go balwa Jerry Shabalala le Tina Sonke-Mbuli. Sehlopha sa gabo se thupile phadišano ya University ya kgwele ya maoto ya basetsana ka Afrika Borwa. I don't know anyone else that has. Sorry if I'm blowing my own horn, but I captained UJ to 4 championships of USA, and right now I've got 2 championships as a coach for USA, so with the same institution. So I don't know anyone else that could say they've achieved such. If ever, then hey man, welcome, I'm with you on that. Modiko o šoma bjalo ka mosekaseki wa dipapadi gomme o golofela gore baswa ba bantši ka nageng ya Afrika Borwa ba tla latela dikgato tša gagwe. Ba gešo ditaba tša rena di felela mo go pela ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go mararang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X, YouTube ge šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgata go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla re go sasa ka iri ya bošupa mo go SABC le gae goba ke re ka seripa gare go tšwa go iri ya seswai tshwarelo gona mo ba tla ba lefa tšona go latela kakanyo ya maemo a boso ka kgaetšedi ba šibeganyago gabotse. Mogadi wa SABC2 ke rata go dumetšhela go amogela bošegombo a ke re lebelletša maemo boso gore tšona a di re tshwaretšeng ge re lebelela jalo go tla bo gontši go pipile mmaru bogareng ba naga ge re lebelela go gongwe go tla bo gontši go apogile eupea gona re kgonagalo tša dipula tše re tlabe re di lebelletša re tšwela pele jale le tšona ge re lebelela jale go la go sasa go tla bo gontši go pipile maru le gona a gona di kgonagalo tša dipula go tla bo gontši go apogile ge re lebelela gona go la Eastern Cape go theogela fase le gona go la Western Cape go tla bo gontši go apogile ge re tšwela pele jale le tšona go lebelela le gona go la Gauteng go tla bo gontši go fiša go sena le kgonagalo tša dipula re lebelela Pretoria ka tše 26 re lebelela Springs ka tše 27 Vereeniging ka tše 25 ge re lebelela go la Limpopo go sasa le gona go tla bo go ene le phišo opea go tla bo go ene mesarasara rena re lebelela gona go la Mosina ka tše 25 re lebelela Polokwane le gona Bosešogo ka tše 22 re lebelela Mokopane le gona ga Mašašane 25 ga Sekhukhune Diphagane le gona ga Phatla ge re lebelela le wena o Lempokwane le gona Jane First Speakers 40 ka tše 25 ge re tšwela pele jale le tšona go la Mpumalanga go la go sasa ge re lebelela jale le gona go tla be go ntše go ne le mesarasarane gona go la Mašhišing Sekhukhune sa ka tše 25 ge re lebelela gona Emelo ka tše 20 le tsene ka maru ge re lebelela gona go la KwaZulu-Natal go sasa le gona go tla be go ntše go pipile maru Vryheid
Fryhead go tla bo go ruthetše Ulundi go ruthetše ge re lebelela gona Kokstad ka tša 22 ge re lebelela go la Eastern Cape go la go Sasa go lebelela ga le gona go tla bo go ntše go fiša maletswe ka tša 20 Seswai Makhanda ka tša 30 re lebelela Nokotjoli ka tša 34 go tla bo go fiša ge re lebelela go wena o leng go la Western Cape go la go Sasa go tla bo go ntše go ne Msarasarane go la Cape Agalas ge re lebelela Beaufort West go tla bo go fiša ka tša 37 ge re tšwela pele jwale le tšona ge lebelela gona go la Northern Cape go la go Sasa wa Penton go tla bo go fiša ka tša 34 re lebelela le gona Springbok ka tša 36 go tla bo go fiša ge re tšwela pele jwale le tšona go la Freestata go la go Sasa le gona go tla bo go fiša Sasolburg ka tša 26 Wepener ka tša 27 Garibdem le gona ka tša 29 ge re lebelela go la Northwest go la go Sasa go le gona go tla bo go ntše go fiša Letsedi ka Marung Mahikeng ka tša 20 Seswai Fryhead ka tša 29 go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako e leng ka dimileng yona ke re ga e be boroko